Hello, Hello. this is Domi and this is Diana. Hello. Ani ka gabin me dan he tuna hian he awai khana ne long hi pon na matang la mungai lawa khan en puido na kai pok en ve du de tho wangin chuan he nom te kan pai pa do na ni. Cho. Yeah, let's see. Bye bye. Oi kabin na tang tian kan chuak ta a lift kan la a main lift fa chong ki ta sanga han kan kal chong kan en vel don ani chan he kan chuak chowa he chu guest area ni ya guest area vel kan ha en phoda crew area kal na kha kan la she mai lo ni chu tira chan he kan han chaw thli lo thona sa em ya kan han dak vela I si de ni nen hian thli lo thona sa shim he ompo omhle thelo ni chu taka pe chan a rivu ka lo om tham khop khan I thli hi thona sa ve ni chu mo chanin kan chuk thle ria thli hi thona lu tu ka omre na chi pon ni lo luhin de pur the ni ti chan hei a si view te lo ni kwal vel ta ni ti chanin careers ma sa khan mi zo kan longa anom lo thu kha karon soya kan lo mu fu lo fa ni chu khami nu luk khanin khami reels ka post ni la che khanin I mi zo mi pa pakhat FNB thok ve thau waiter ve thau hi ka mu hlom me ui makka tilu tu ka ham hai top ka lom vel top mo chuan atu ka spa thok meichia ka mule bu ka mo lom tak ka ni chu ka alon lo ani chu mo chuanin ka mu to ka lom viau ani ti khania chuan ma se in mu reng hi a har sakhop maya chan chu longa lian thamani chu timing ei nang bok si lova chuwang chuanin khami ka mu chin pa tu na pokala mu chun som le chuang lo ma se adri ru ka hian athlaman thlak ve to shima ti chan hei kan en kwala hei guest area vel ten ya an mani an tin fak wak ngam che lawa kala de zoi ni lo mu ve tan he hi sandek an nia longchung lama thian in hei ni te hi an dong ani chumo pool te chi sang ama te anga te an in ti hlima an bein sakho me ke ni po kan lu ta he samvel a thur kwal vel veka kan hanin hai thamol mo ni ka chan nu nen hian ti chuan crew te chau om na bik guest te om lo na ka hankal lia he alo rock shi khop me omanom lo heng pula te po hian kan du chang kan cheng ve the ani mase tuna chuan hun om shi lawa kan cheng shi lawang chuan he ka han clear kwal vela so thli thona sat zia chu ni mai a ri khan vu omre na chi khani lo ni chu mase ka ha en kwala ka hin refresh ve shima nuam he kan chuk thale to dona khati be khan ya karon mu kwal ve sok chu ni update khan lo du box ya lom om lutok ani le bye bye u kan mu don ya